weight gain kamaina tawgani bulking kamaina tawgani habado ai ngasidi proof ka loinana mayam da mek sing na hajarage mayam ai min khubujum startion kawe aina ai gi imana ba maga inaw amaga diet chart chembiraga weight gain da mateng pangkhre proof to fat launa yeng minarase ai gi imana ba je ko mamangi 31 march da on gi matam da 63.90 lai gi ben ko ngasi am olaga yeng ge ko adu gi proof ju la ke ko mamang da tawgi ba ngasi je ngasi ga la yeng ji ko 66.95 kg kano yo henga lije ba ko marang wol lo sigi inaw ji soina dai mana 60.85 lagi ba 63.15 lagi ko ba ko ba to jaga yo sa to da sesi ana udre ne 60.85 lagi kaya lagi ko 63 ga katambi ke is ko ro dia ojigi proof to ai fat law ne explain tawong ge ko ai gi mana ba danar se sina march 31 da 63.90 kg lumame ba aduga may 1 da na 66.95 kg 31 days haidi tha amajida ko maje weight gain kg ahum hena weight gain tawba ngamgreba iseng seng na maji smile tawbone ahan ba maje january da sana ba hogala ko matam da 59 kg gatane ma lumise ada aina da chart chembiraga mana zum fajana follow tawbi badagi ko maje kg 3 9 weight gain tawba ngamkhrabane aduga ai inaw pai khombajina ko maje March 31 da on matam da na 60.85 kg lumameba aduga May 1 da on badana maje 63.15 kg lumeba adu regadi mazu kg ani hena weight gain tawba ngamgreb ko tha majida sigi weight gain tawgi bose kamaina tawgi bano mayam ju kamaina ngamgani habdo ai mek sing na hajara age aduga akoina weight on matam da asoi ba madi tawgreb ko adugi do ai loiselak pada hajara ke mayam ju tawbidana ba adu yare hojalaje kwai first da weight gain tawba habisda aina hajara tuje muscle ju build tawhondoni ko bulking adune be samna aduna aina cover tawtoje diet ki matang da ma cover taw ani exercise ki matang da ma aduga supplement ki matang da ma mass gainer ga je chaga dra charo dra habdo ai hajarage diet ek ta hujala je dudi ko akoina weight gain taw ge haga di akoina spend taw riba calories to adudagi akoina consume taw riba calories se sine henan ga da ne ba samna calories out tagi di calories in henan ga da ne ba calories surplus am da chaga da ne ba akoi isa gi calories surplus se kamaina khangjani haga di first nang je google da jangbiro adu calorie calculator nan thabiro jangbiro adu ga nang na sagi weight membiro jahi membiro activity level membiro moina tharam khara du mention biro ko adu ga calculate nambiro ba sigi matam ji nang na sagi ne maintenance calories tholokane ba adu gi maintenance calories to adu dagi ne 300 tagina 500 calories hengat pi ga chabiro ba adu da calorie surplus ado adum tare ba sidagi yam hene henjan di jabiru no ko aina 300 500 type do adu gi range se yam hene henjan di jabi ga no ko maram dina weight gain budi to kani ado fat ju am gain to kani ba adu ne yari ga muscle na gain to no ko na jem ko sigi calories range sida hengal laga ni ko danas ka pa ko ma ju weight gain to ba ngam khri ja yare hojiti na sagi calorie surplus se kyam chani khangjara bani na kari kari chinjak chani have do amo haijara game ko chinjak se kwai maru oina protein wang ba chinjak ona chabi je ba kai gira ma tam da khoi weight gain khaknate ko taw ni ja muscle ju gain taw ni ne ba ko aduna protein wang ba chinjak ona chabi yu nang na cha ka da protein je no mo do ko 1.6 gram lena 2.2 gram per nangi body weight kg do dugi matung ina chabi ro ba for example nang je 60 kg lu me har je ba adu raga di nang na cha ba ya ba protein je ko 96 gram lena 132 gram protein sigi range sida dum chabi ro ba nang adu matam da nang na sa muscle ju build taw ngam ga ne ba sida lo re diet ki wen di na sa gi daily protein calorie surplus to ningthi jana follow taw bi ba nang weight gain soi soi dana taw ga ne ba fats carbs ke ka gi gram khaidok padi ai ko adu bu ta singna adu dinga sigi wen din naina rogum je ai no je hajagi ba daily protein intake to aduga kanoga nasagi calorie surplus to aduga da focus pibio adum nang weight gain fajana result uba sungsoi soidana fangane ba sima lore ko aduga diet ke na bonus ama tak na hapam ge calorie dense ba chinjak on jabio ba hadi calorie dense di ko chinjak se yam di yam da hai ta aduga calorie siam ba for example nang lafoi chabe ai oat chabe ai peanut butter ga pulo ga chabe ai mayam lai re ko nang google da thawa da calorie dense food an thabi ro aduga yengani nang makhal mayam ma thula ni ko sigi adu mai no jabio ba nang adu da nang bulking to ma tam da nang calories to hena consume to ma tam da mateng pa ngane ba ko sima lai re diet ke na hoji exercise ki matang no la age exercise ki matang ji da nang na calorie surplus ama da fana cha ga june nang na resistance training ama yaw dra ga dina nang do weight gain to ro ma da fit gain ngal to ro ngane ba aduna nang gym sanaba or calisthenics to da sunga ya ro ba calisthenics ki matang da ai knowledge laitre aduna gym ki matang da mai hajara ge ko gym sanaba matam ji da nang na han da gi sanaba ore ga di nang na follow to ba workout split laibra or nang na anau ba sanaba ore ga di nang ga chana ga da ba workout split ama da na phajana ne follow to bi ro ba do aduga nang bulking to ro ba ni nang je na sa ka khala ne ba energy ju dum le ne ba aduna yari ga ne
progressive overload tꯧnaba hotnabiroba rep sengatpiro weight hengatpiroba aduga nangna even nangna ko ngamjaragadi nang volume hengatpa bu yaaba ko haidi nangna chest ki je set mapan parame haijine chest ta set ahum extra oina hapjan be ka shukai ba laiteba hoi nangna sijo mo hapoi ge ju ka shukai ba laite ko adumakpu ngasai na haiba progressive overload to aina hojita haigi do ngasai ga nate progressive overload ti yaudaba shu ya ya ko yari kai nang je ko form di chum han biyo aduga push up to biyo nang ge limit tagi nang aduna sa kan khala kan eba working to mo tam da di ko aduna yari progressive overload ti to biyo progressive overload ti kamain to ni kham draga su ai link hap charam ge video on fajana explain to jagra bane sini ko ichinaw mya adagi di nang recovery fajana laina ba rest days to fajana lai biyo fajana tumbiyo pung 8 ta ni pa bogi sleep ama fajana yare ko sima di ka wow de tumbagi matang ji ko aina hango mayam da loima why hai ado yam di important ko jinau ji tumbaji ju ko nang masal de ga taw te ji tumbade ni ga hai nei do ko aduna tumbaji ma ju phadana niom ju tumbiu sini wari go exercise ki di se da loire hoji supplement gi matang na la je ko supplement gi oina aina recommend taw da je kai male creatine monohydrate si waje do ai haira ni ko creatine monohydrate je sima thapiro yare ko matang da protein powder je nang kai guma nang ngasai aina daily intake protein intake high budo adu bido nang chinjak ta gi low ngam de har ga di ko adi yo ngam de start san ji chinjak ta gi chap da adu ge di protein powder na mo chin biyo yam hena kanara kani protein powder je nang effort to ngam bi ra ga di ko sima ya re ko last we na kai hak tu ba le mas gainer je yaw dradi weight hengat pa ya roi dra ya ni ko ya ni ta sing na ya ni ya ni khakan nate ai gi ni mass gainer je recommend su to yam thina rare case yam thina ya to ka da mass gainer je recommend to ne bu ko mass gainer yaw dru ju kano weight gain to ba ya ni ya roi hab je proof ne ba danas ta dum proof ne ko danas ki wari li ge bu mass gainer gi ta da ma je sana ba hogala ko ji da aina da charge se mo da ma je hingat pa pa ngam dire ba ha ba hogala ko ma tam da di ko aduna ma na ngo da station ai ju mas ge na thak sira ka ma ta ji ge mas thak ke ni da khai ba ding ngam dire ko kai na ma tam da ma je mamang se da ge dum aina sana ji ha ga ma je phak ta ji sana da ne ko ada ma na ai di weight gain to ba ngam dui man di heart gainer ga haina do asi weight gain to ba yang wa dui ma le aduna mas ge na thak ka ni na hai ba ne ko ngo da ada aina ai di mas ge na thak ka no ji ha de dum hai ga la ko ai ge na mas ge ji ai thau no na dum hai ba sing sing aduna ma je ngo da khai ba ding ngam da ko ada start na you result uba ngam de bai ko le na thuma ba ada aina hai ba bai nang ai da chart je si tang kitang matam ko tang di follow to bi ko adu ko tasing na nang ngam da ba weight gain je heart gain na yam tina nang na sungang ngam de hai de nang fajana chabi ra ga adu ra ga di yare nang na pa ma mas gain na ga nang na thanging ba thao adu matam kitang di ngai ko result je urak pe yeng je na hai ko adu de di ma na ji thaja bi da na ai gi da chart to matam khara fajana follow to re hoji kg 8 ni pa weight gain to re sini mi sinau me ma mas gain na shuk tak thak te ko kapta thak te ma protein powder bo thak te sing na thak poi ba di ko adu da supplement te out de bi de to ri je ado mas gain energy ko ai sa ta gi recommend to de yam tin rare case to ka ni na ha ji ni ya ge mas gain ai shuk tak thak cha ning de ai sa ta gi ha ta de ko yam tin ka no ore da si comment da ka ti nga ko yaw ja ne ado ko ai di ma ai ha bum tho pa ai ni mas gain da ge na fa ba ma ha wi ko liquid calories na sa gi shake one semjara tha over dana su si mang ne ba tawi kai thali kham mo da ma je amul da ja ne adai di lafoi ne karo ne oats ne aduga peanut butter ga sigi shake si semjara ga thak pane ba sida ne ba ma weight gain to ngam mi je hoi atai me am ju jai ko cham de adu ju ai habdi mas gi nar thak te kano da ne ba liquid calories se da in tha ba sigi ji ne healthy o be heng ga ne ko adu na me am ju ngam jara ga di suman on thak o ko liquid calories on thak pi ba hoji ki du noina amul da ja gi mo ta sang gom dai ona sin be adagi di noi ngasai na protein powder ju thakpa ngamaga di thao haidi noi chijak ta gi daily protein intake to ngam draga di have do ado protein powder hapcha laga thakpa ya adai nang nuts kai ka macha noi gi khar tang bi ka go do ai ga di pa lo khak je adu ga do hapcha laga to we ba le gram ko nang hena healthy ju ba adai di calories je na consume to na ba aduna yari ga ko liquid calories to shake ta gi na sema go en thakbiyo ba sumain to matam na nang weight gain to ba su choi de ngam ka ne ko nang na sagi calorie surplus to adu fadana follow to biro si ne ba sumain to ro ga ne ko ai na ai ni me mas gainer gi matang ji da na se thanging ga le ma ba ne ko ai na thau no ha bi da gi ne ado adum yare yam tin no ai ha ta re ai gi ma na ba jo ai na gym da influence ro ga sana han bi re da char se bi re ma ju follow fadana to bi re adagi di ma gi war split am jo ni sem bi re ko adu ma de han da gi adum experience ai won da gi bo hana gym sana ro ba kang gu ne ba ko ada ma na consistent ho da ba gi ne ba ko aduna
ꯃꯥ ꯍꯥꯟꯅꯗꯩ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯁ ꯀꯩꯀꯥꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯖꯅ ꯍꯩꯔ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯗꯥꯏꯠ ꯆꯥꯔꯠ ꯁꯦꯝꯕꯤꯕꯗ ꯗꯥꯏꯠ ꯆꯥꯔꯠ ꯁꯦꯝꯕꯤꯔꯦ ꯋꯥꯔ ꯁ꯭ꯄ꯭ꯂꯤꯠꯇꯨꯁꯨ ꯐꯖꯅ ꯐꯣꯂꯣ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯕꯥꯏꯁꯦꯞꯀꯁꯤꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯪꯕꯗ ꯃꯇꯪ ꯑꯃꯒ ꯀꯥꯔꯒ ꯂꯩꯔꯦꯍꯦ ꯏꯃꯥꯒꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅꯦꯕ ꯋꯦꯠ ꯒꯦꯟꯁꯨ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯦꯕ ꯑꯩ ꯏꯅꯥꯎ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯋꯦꯠ ꯒꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯒꯦꯗꯅ ꯃꯣꯏꯕꯥꯅꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯦ ꯑꯩꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯦꯕ ꯁꯤꯅꯦ ꯋꯥꯔꯤꯁꯦ ꯂꯣꯏꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯌꯥꯔꯦ ꯕꯜꯀꯤꯡ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤ ꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯕ ꯑꯩꯅ ꯐꯖꯅ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣꯗꯣ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯋꯦꯠ ꯑꯣꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤꯁꯨꯃꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯒꯦꯀꯣ ꯃꯥꯔꯆ 31ꯗ ꯋꯦꯠ ꯑꯣꯜꯂꯤꯗꯨꯁꯨ ꯃꯦ 1ꯗ ꯋꯦꯠ ꯑꯣꯜꯂꯤꯗꯣ ꯑꯅꯤꯃꯛꯅꯦ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜꯗ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯦꯠ ꯑꯣꯜꯂꯤꯗꯣ ꯄꯨꯡ 4:30 ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯤꯝ ꯆꯠꯂꯝꯗꯥꯏꯗ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯦꯖꯤ ꯑꯃꯃꯨꯛꯀꯤ ꯔꯦꯟꯖ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯝꯁꯝ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤꯕ ꯅꯣꯏꯁꯨ ꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯅꯤꯡꯉꯝꯒꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗ ꯑꯩꯅ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯁꯦꯡꯕꯗꯣ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯤꯅꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯌꯥꯔꯤꯈꯩꯅꯦ ꯃꯌꯥꯝꯀꯣ ꯃꯣꯏꯕꯥꯅꯤꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨꯝꯗ ꯑꯌꯨꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯗꯣ ꯐꯔꯛ ꯇꯥꯔꯦ ꯈꯣꯠꯂꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯇꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯅꯗꯤ ꯑꯌꯨꯛꯇ ꯑꯣꯟꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯌꯥꯔꯤꯈꯩ ꯑꯌꯨꯛꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯟꯕꯤꯌꯣꯕ ꯀꯩꯝ ꯆꯥꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯦꯟꯒꯅꯦꯕ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯃꯣꯏꯕꯥꯅꯤ ꯗ꯭ꯔꯦꯁꯀꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯠꯆꯟꯕꯅꯤꯀꯣ ꯖꯦꯀꯦꯠ ꯈꯔ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯤꯠꯀꯨꯝ ꯇꯧꯕꯅꯤꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯅꯪ ꯑꯟꯗꯔꯒꯥꯔꯃꯦꯟ ꯁꯦꯠꯀꯦꯔꯥ ꯍꯥꯄꯦꯟ ꯁꯦꯠꯀꯦꯔꯥ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯦꯠ ꯑꯣꯏꯅꯕꯅꯤꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯟꯕꯤꯌꯣꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪ ꯋꯦꯠ ꯒꯦꯟ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯖꯅ ꯋꯦꯠꯇꯣ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯦꯠ ꯑꯣꯏꯒꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯅꯤ ꯋꯥꯔꯤꯕꯨ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯃꯣꯏꯕꯥꯅꯤ ꯃꯃꯥꯏꯒꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯎꯠꯇꯕꯅꯤꯀꯣ ꯈꯣꯡꯕꯤ ꯉꯥꯛꯇꯒ ꯎꯠꯂꯒ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯃꯣꯏꯕꯥꯅꯤ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯒ ꯃꯆꯥꯒꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯤꯠ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯃꯥꯏꯗꯣ ꯔꯤꯚꯤꯜ ꯇꯧꯔꯛꯑꯒꯦ ꯃꯣꯏꯕꯥꯅꯤꯅ ꯎꯠꯀꯨꯝꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤꯅꯦ ꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯔꯤꯌꯦꯂꯤꯇꯤꯗꯨ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯝꯕꯅꯦ ꯌꯥꯔꯦ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯁꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯕꯜꯀꯤꯡ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅꯤꯗꯣ ꯐꯖꯅ ꯑꯩꯅ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯖꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦ ꯗꯥꯏꯠꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯁꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦ ꯁꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦ ꯃꯥꯁ ꯒꯦꯅꯔꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯅꯤ ꯋꯥꯔꯤꯕꯨ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯒꯦ ꯑꯩ ꯃꯇꯨꯡ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯋꯦꯠ ꯒꯦꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯀꯣ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯨꯞꯊꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯁꯦꯝꯖꯔꯛꯈꯤꯒꯦ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯑꯩ ꯑꯇꯣꯞ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯖꯕ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯀꯩ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯁꯤꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯣꯟꯗꯥꯗ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯖꯔꯛꯀꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯀꯥꯏꯅꯔꯁꯦ ꯃꯊꯪ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯦꯡꯅꯔꯁꯤ ꯁꯣꯜꯖꯔꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯐꯖꯔꯦ ꯈꯤꯜꯂ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥ ꯈꯤꯜꯂꯗ ꯅꯠꯇꯦꯗ